Evo ovako kod nas, dragi naši posjetioci Sunčane Reke, kod nas ovako izgleda srpski sto i ovako mi donosimo raznu hranu. Ovo je zahtjev Coca-Cole. Prijatno Coca-Colaši, idemo. Eto, snimaj se. Idemo, aplauz, bravo. Gdje su osme, gdje je osme? Gdje je osme Sunčane Reke? Idemo. A gdje je aplauz za hranu? A gdje je aplauz za hranu? A gdje vidi kako se donosi? Jebeno. Zaslužili su starosti. To je jedan aplauz za Vozić. Ručak je krenuo, okupljaju se 180 ljudi iz Coca-Cole, ručak je serviran za sve. Evo, pogledajte kako to izgleda. Idu i gulaši koji su upravo skuvani, a posle toga orkestar Vožd nastavlja sa svirkom. Očekujemo da će to biti prava žurka. A večeras je već novi program, nova muzika koji će se događati, odvijati u kafani pod Vrbom kod nas unutra. Evo pogledajte, evo pogledajte. I meni koji sam ovdje pa mi rastu zazubice. Evo stižu i poslastice, to vam je pita, razne pite, razne srpske pite iz naše kuhinje. Izvolite, srećemo. A gdje je aplauz, jebemo, gdje je? Tako, idemo. Milice, ostan tu.